Akahe kamaro k'uruteja ku bana batoya, ababyeyi bafite abana batoya guhera ku minsi 3 kugeza mu mezi 5, ni akahe kamaro k'uruteja ku mwana wanze kwituma? Rero abantu bafite abana banze kwituma kandi uwo mwana wawe ukabona wenda arimo araribwa no mu nda rimwe na rimwe, wakora iki? Noneho icya mbere wakora, iyo umwana nta kindi kibazo afite, abana bakunda kurwaragurika cyane, akamaro k'uruteja, ufata uruteja nk'uru nguru ukaruhondagura, wamara kuruhondagura ukarusiga hamwe umwanda usohokera ku bana batoya. Abana benshi bakunda kurwara cyane kutituma, igihe ushobora no kubona wabuze uruteja ugafata agasabune ugasiga muri ka kabuno, hamwe umwanda usohokera neza niho usiga, iyo umaze gusigaho umwana arituma, wirinda kurumuhereza ngo arunywe, iyo usize hasi arituma neza cyane. Babyeyi, aka kantu rero mugafashishe ku bana batoya bananiwe kwituma, mbona kagerageza kagakora cyane. Murakoze, wo kwirirwa umuha ibindi bintu bidasanzwe, mufashe muri ubu buryo, ni umuti mwiza nta kibazo.